sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Nomor 17 amang permusik nomor 300. Saya solhotu silami Jesus ingan aku. Muan nama baurdisi ima inumoku. Silang mi tu haki ima pujoku pai masuku sahatau ien deonoku. Segala puji syukur yang kami panjatkan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Engkau berkati Tuhan perkumpulan ini Tuhan. Engkau berkati acara peradatan ini mulai dari pagi, sore hingga malamnya Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan dan penyertaan-Mu. Biar acara peradatan ini dari awal sampai akhirnya semua dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Hanya karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami segalanya. Haleluya. Amin. Suatu tuon oleh yang mungkin perra asal dia ma dam orang sarung betua be asasa madian barni dan barnono so baru kondisi tua bergado tinggi rumah bergado tiang isopo umagabe naik kon saya gabi mahamu akan poso jadi berkat pagabe kita setiap takas maham berspodoluan asa dengan masih paulian. Jadi ini pasaton naima ulos berpudi, ulos safut. Mulai layon, bagian pasaton ulosok kami, sama mana putih nauli mah di Pinoparna, sa suru saat rotean, saat tabi ulos berpudion, saat makopomuna panggabiak permurasan.
Pinggan bekamalan na buono na ron. Buru para kamu. Mo yan ako na. Para biyam. Ada nggak kota ben nombi. Sa Papua mahal Mas papo ko. yang 10 itu mah jumlah 10 hata pasu-pasu siya tulang kok mahita po mo martungan isya Pama dauli apa mari Ya muna tulang udah gaul nama baik sabut ulos perpuri tu bere muna. Nungariris samuna tu duma tu kata dauli hata pasugabe tu hamisa lu na tan lumo betu anak pun ni na tua. Jadi sasono pun itu tua marhon nami ai grabarira men nama julak siapa tu julak ngai binai mata kas tu dabu hata nauli hata panggabian na penasa muna tu kami takas medudu apon nami martungan jauh. Pinay nga pengen mo kasi kopang mo. Kali untuk melihat namin itu tulang Utagaw, tulang Siregar, suang-sungin itu pengulan yang huria. Ako na matutu hatapasu na pinasa muna tu kami. Doon na masong na ni situ na tua-tua. Tutuin na duhur, tioin na lote. Hatapasu hatatangi yang na pinasa ni akatutur tayo nang mamuba unang mose. Tayo tu ulang kau tu hata aja tu orang ke karisa musuh dapat aku tu sama nama lani yang kapasu hata di hari apa nama itu hata suatu kedua harga amenalah 7,000 harga amenalah 7,000 belah 7,000 aka hata pasu naik pas hati itu harus kok matu naik martungan dijabu tutui na lote tutui na dulu tio na lote aka hata pasu naik pas hati katulang sudah gula seunang mawase sa disuruh sa matuluknya sa taulah mai sa tutulang sa bagian berapa ini yang sekarang Sehali udah cekrek sehali kan. Oke on. Ya, tujuh bola, amor, tulus tami iro mamban, tuela kaki, ditaro perjalanan ujudo parumai namang iboki ujudo bari wango ari ino boda tuwale amor terakhir tujuh hari macam habis suhoni mangulaho pari mahoni lampat sama pokok amor nasawa pigoki Cuando alejamos, sos amari y amigo, si bagat pintura
masa kau Tuhan hidupkan doa hari asa buruk masih demi Tuhan abidi Jadi kita non dung di hehei. Tadi ada setahu di Loton, Rajulun Maju usahakan acara pasal Nabiau ni bulan Spiondoli Tapu Bolo tanggal 27 bulan 10 tahun 2025. Bertukang orang lebih non dengan pengirukan takas dohami mengiru Tuhan menduduk keluarga sakit dohamu karasana media. Rajulun sehari dibuka pangulan ni Huria GBI Budas Raya. Baruahon marhuasima paduan isu laos mancaha jujur mulu padonuon paron spirituality bawaton mabuat tuan igotang asubuton rapdo boru bere ibebere ramado boru ni perbaduo rapdo ibebere kalimahon marotor ma boru suhu ima boru ni peserta do boru ni perbaduo
bere dot ide bere. Paunopon manotor ma poparan yo puta o putsapar. Ima subao palubu urumutal do o putade. Babituo manotor ma o putsakan. Ima panatar do batu hasan. Bawa dua manotor ma perhuruan o puribur batu mamak do anggidoli sila lagi. Basiao manotor ma tua di mangarra ima siagian do pacaitan. Basa pulo manotor ma tua sumanipil sima siaa sima juta kudakao. Basa pulsadao manotor ma sonak malela berbau do putar-putar. Basa pulgao manotor ma lotung ima o penjumbu raja gugu do simare-mare. Manotor ma marga boru do sima duani boru do boru naros yang luar tangga batu. Manotor ma bariban do ale-ale ima ho perbalok sibutu-bitu putra mandiri dolin PT Pengandaran Putra, Belen Sorong Borong, MCU, Masurupan Air Raja. Basa 75 manotor matunggane meak do Air Raja. Basa 10 manotor matunggane Tangga Batu. Basa 17 manotor mahuria GBI Huta Siraya. Baru manotor mamuse huria nadong di Tangga Baton ina GKPI dot HKBP. Basa pulau manotor ma kepala desa Tangga Batu Timur, kepala desa Tangga Batu Barat, do perangkap ma raudurma pendidikan kesehatan do lansia. Habis muse manotor ma hula-hula naposo, ima hula-hula siahan sigoping do cirega. Habis muse manutor ma hula-hula na badua ima bona tulang bona nyari rakma dot hula-hula na marangi hula-hula na marangi ima siahan siap turi si bolon dot arwah. Habis muse manutor ma si madua ima sirega rap dot tulang rubuk nami manalu. Di ultima muse manutor ma tulang hutagaol Rado tulang rubuk nami sila lagi. Habis muse papung masarikat rado namar-hamarangi. Habis muse mangapu masuhut. Habis muse mardulut tua. Baru kapasa ma tu panggulan iruria GBI Huta Siraya. Belorong ko pena orang dobian. Dihamu na tujuan kami Tangga Batu. Takasma ami tirayam. Mereka Marikas yang BPD nomor 371. Saya hutagam do tuhaku, saya masih hol rohati. Kapasahat madirita matamiyak kita. Manglate matuhan di pasahat nami tu bagas war manabadiai. Isiala dengan yang kaulam nami nang dilaksanakan sama lima Tuhan iramati hodo sa luhut na hami tatanggapi hami mulak-ulak mangido tu jolong asido tolong niroham na mahalion hagugoon tu sa luhut na hami baik suhut sa kanina hula-hula at kanatut tua sa kaniyang akatamu pinang Tuhan sa iliyang magogo na siyang hoini asa margogo hami mangulahon lima di paradaton batak nami
Tuhan doa pasal kami asa Roh Kudus menuntun sudi acara sehingga sukacita tetap tertanam di hati di bagasan rohani semani mahadameon di hami salubutna asa boy mardalan acara namion mulai awal pertengahan sampai to akhir bahkan Tuhan mengunjungi pelang pengantaran tu peristirahatan sementara pasal kami Tuhan mulai di hami disudi dengan dibasam di arina dengan neliar mutu hami somani tiurnya ari totong doh pasal kami Tuhan pada sudenang aka abad-abad siang hami alai biar ma pasar Roh Kudus menuntung sudenang acara sehingga sesuai dengan rencana ni Tuhan ku pasal kami ulaunan tu bagasa tanganmu di bagasan ni guarnya mata di bata amanami mulai hati meho Tuhan haleluya amin. tulang hutagaw rabdo tulang robot nami baru mangiuk mamuse si madua siregar rabdo tulang robot baru mamuse masuk ma hula-hula nami siahan siaturi si bolong do arwah aramarangi baru masuk mamuse hula-hula siahan Shopping dot siregar baru masuk mamuse pona tulang nami simajuta masuk mamuse pona nari nami putagao ori sudete diamuna hula-hula pribadi nasa nama buan simirtondi masuk mahamu akarasa nami songani majo bubuan nami siapona ni asubuton lungarale kami mencalo haroromona malari.
Bison roro kami siya pumungura. Ima na patuluhon na do duhay marhabot roha iparlaw na tuto na yon. Ima tulang namin na burjo. Tuha mo like ko daw ko lai. Memang dang nagwa kita colma. Alay atong masaliling kulangon dan mangon marsahit. Pamari-mari kami do sa lingon like ko. Burjo mo na tutuin. Tudia be bang kamu do na tuwa-tuwa marobat. Bisa na lekko. Ang katulog dokon. Isa na ultimo na to harus ko na dapat pasmasok. Nang dapat ko lekko. Ang gawin kami zon. Jadi son dong tumami. Berkali sama sambil banata. Berarti na toto ngasir sirbe marpupus ang buru. Asal na toto na namin. Bergat yang rumah bergat kina sobong. Nung gagawin na toto, sobrang bala mau akara pasok. Jadi son, namun para mutsi namin. Alam ng Roma kami, mga dapat to, hulo na namin. Baik kamu angkot ang mula-mula. Las pasata mo ko sampai.
muna. Inaruhan mo mga bahami hula muna. Nasruhan namin tutu. So napunadadua di hula. Ngayon, para bunga-bunga tutu tangan namin malide-hide. Open wide, sanggih madutu tujulan naryo, marparwo sudah kanil tangan muna. Asal napunadadua bisa ngarmapor tujuan masa tua. Siur papa nan muna suak somoni nangol muna partiga parparwo itong nani hula ni akka pikira muna. Jadi open wide dia mo mang pada nami. Lapor nak mahami lah mang ulos-ulos yang nak nami. Jadi dia mau pada nami borak mahami lah mang ulos-ulos yang nak nami beda masih. Jadi dia terus berkawan. Jadi son, dona wiro tuang tulang nawi, anggota tutung dokon, dak sudah purun yang posisi jadi beria, dak sudah tuk subana ketuk nasaria. Kritik mana tenopang, golang mana pengaruh nak, tuk semuanya ini nabu tempat nawi, diamu raja nawi, buat tambah nanggoi pasu-pasuna, neng pada nawi. Ni tahu dapat tiu, dengan perhatian. Bandang mah si tiu, las pasat mah tua satan. Siap kita nomor hamarang di Bokparan Putra Pusapar, Ina Sobao non Sapiri. Isonto Raja Peluhu, Suaksomoni dengan guru humutal namu kupande. Kalau nau kasumutan duha mubuk para nepita Raja Pergaduo. Asim marohani Tuhan atau tuang karena nengro. Tidak baik kali dia selalu mengkasih mas neroha. Suaksomoni manang akaragamnya kapaso-paso. Si palome hulung dinuhat tapi kita selalu. Ya mukir warga besar Bukparan di Pulang Stil. Ibe di hutami rona sirelino sama dia do borak ni na bang urus na tua-tua. Perlu lebih bawa okulas tur. Ayo do tur hali sebulan masuk ke basak. Nunga tunglo ya bauru urus ba. Kalau jamu bang ajwa bana ay guru ado jat durang di nguruna. Domona rumah perkata.
alay sudi nung marunong biyak. Nung asal puri sudi. Pas besok nani rokon ni 2 Timoteus 2:4. Nung ako paujung parlo jogoki, nung amaradia na usia nulauki, ramot hubain hapor siauki, nung abrohat ako manopos sa bulon ito dikku, ima nguaing hatan ini bata, tukamu marhiti-hiti hamate yang ni naturas besok. Usin nami, isok mahami akan amarhamaranggi nak si todo si bulung ni bulu nak so hubang ilo takas di botoho narik kas marguru na tok mau baikot nang mula-mula padung tukon na sopa-sopa. Lihat barita gabi, lihat barita horas, baik magudang mga lihat sakpur maroro, sakpur marnemi di dan bidang, gudang debata, baru mama disiamat padirmi. Palitan na sinubita, ang protokol na ali. Inasa pagkaran ni kapitsakan ni mga baduhasa, malatar, panghuluan ng pinido kabitara. Nandong ang ilo ni sinalay. Dahil lagi, ang bedo ko manawin. Kung na pinatakan at sinatorak niya yung palihog ng asunto ng kalingan, pinaparang ni ila kadat ni Lord. Asisi Askiro. Asa nagkakaroon na ng Rome. Ito mas tuhat tama. Tuhat tama niya muna para balik sa sitwasyon. Dahil kinang pinapalibana ang Diyos ni Sarahara. Kaya marunong yung kilo di tao. Dongkong sila ang tanong ito ang tanong kilo na tao. Ang tuhat tama pagtong na patang-tong inador ang tingulunga. Boy sa mga bata sinapari mga Diyos ni Sarahara sa mga marunong ang kilo na tao. Sa pulmen na waktu daw-daw pagsalongan, sino pa ito din ang kapaparan na sa luna, yung at kapatsarota. Madu. Sa akin na soli sa amat tuwan-tuwan, yaro nung ilang marunong. Katarot ka man marilang at ikaw para rin pasapit na nila. Himaraan ito at yan muna abon ang nasunod ang posa na pagkabot ka orasa. Manat kaya anak pati namin. Nasaan kami ba? Pangirahan niya. Baga mga ito, swerte di kamu na buda, swerte di kamu na tampak. Natigaan mga ito, patang na muna, padong ito sa barab niya.
deh patuduhon tinagawin na dua-dua. Mulut ang dong isa memang sonanong upak kurang roha. Jala posto roha nong gawin na dua-dua. Tuwanan na do tuwa-tuwa magpahupusan na do sa pagpabuhok mga manginyong nananaw kurang takas na behumodo. Alay mo ito sonahot doy posto roha na potong niya kapagparang na rin duluan na roon maghiday bilang pasipasok na matang na matuli ba ta. Yan lasiro laspiro rami itong luwa noon. Yung dukong ni Hano na hindi son. Kumoto Hano do. Ando lang di mo luna pasaro na tutuon. Dengan artian doy-doy ni Romano di pagtukuan. Kasuhuli sa kanak kamahan na ulo ni Tuwa. Siling buhay pati pangmodon. Hindi na po na ulo at tiruha at mga nasul at kapakasayan. Marhide-hide ilo rohanami. Alam ka na nito magdokod ang daw tuwis sa bunanga. Harapan namin. Nabunod na tuwa-tuwa. Pagkutulong na tuhan po hapon niya. Wala nila. Nabaligaw ang wow at tuhabang na. Marhide-hide itong nako manandiluan ito pang manandalahan. Mulu na kau kamu tuh buat apa tamu na dia tuh tamu tuh na buat apa pangaloba. Marhide-hide dahok manandiluan ito pang manandalahan. Tuwa anak tuwa puro mana sa tuwa puro. Hebat. Ibang puri na pang masagot ang bula-bula mga alas baraw na ito matakot sa pang. Tiur, los tiur patu bikinan roh. Di kamu nak bikinan roh. Yang kau kasih-kasih. Siapa hari nak kena waktu juga? Kami siang ini. Ibu ada bunga gabi layo sama sebelum sama dia sama kami sama ibu yang pendinami Sagana tabayan natin. Ya di si mula-mula na isi sobat sumpana, di si pangaliak na, no si masih oras-oras na. Ito ang pati nami, as paduan mo, kasahatan, sa pag-isipitiyo.
situ anak dinet di pertama dia muna situ anak situ baru dot sudina salutna sesa magabi sa parorasan tu soni bisa kata namin nong sesa upang iwa tu parorasan mulutumpen nong leku ila sitiu sok soni sidigo di kita nama relale mulutumpen nong di jalan kami nong kamuna dilau mana tahu wakanongan awang katiki nasubui anong dung nasa tumpak ba nabuhi do dari hasuton macalo kasoni ma siang kami san ko malok dohot ale kuda berani kuda rumah di hamunong manokatu Urutuson manotorma tunggane mea do ai raja. Manotorma tunggane mea do ai raja. Pineus nyo pungulo. 5 tahun mana kemanian. Walau udah tagad dawa, kalau pungulo tungkol sonon. Dala siya nila ay masagal. Diruhut do tayo. Kemudian kalau nak diruhut na. Akan gimana po sa kanila. Alay, sumani mali bapak ko. Anak tao. Nakos na jiwa niyo. Dala, mekel doon. Kamu lo bunuh sa bunuh. Alay, sumani ma horo masuban na dawa. Itu dia non, karena kait na. Alay huwe kami. Suro songonari, rodak pelungula kamu kamu suara kuhei. Udah ni. Uli-ulino kami huwereng. Jalan sehat-sehat, jalan perrohan. Walaku buhaman. Panagi aman lasiun. Kalau tadi gunakan, kalau ida hinaring kami akan nama sawai anak lagi. Kalau tahu akan marah-marah lagi,
Daw na isang bala. Daw sa pargulutan, ruwa ka papabaso. Kaya matagaw doon, sa kabunalo ita. Yung marunong mo baba mo ka, ang berkola ka baba mo sa luna. Magsabi siya nung mga pulat mo. Jadi, ikaw ni hubalang mo. Bukas ni Apong mo. Bukas ni Balang Kanauli. Bukas ni anak ko po tagabanis ka mo. Das menangin-angin. Bakol makatahod ang kanila ng mga. Asal tahu nga ka ng rol hamuna. Bergat yang rumah, bergamat yang sobo. Rumah gaya ka na rumah. Na gumari mamu ka na boro. Atau rasma atau ris, atau rasma hora. Gaya na among dalas saur jalan na hora. Asa MS na berdua nga parligo na siguro. Dibatado sudah tua. Para sekolah mamuna sa rumah baroro. Asa sa isolo ka sa pagkaya. Nga sa kaya nakakada ng puto isol. Sa pamuntong kalian sa pagkakurasan. Kung makaparas kita ba, mga bay? Ibe nga yung pangmusik na rin. Kansol, honey, nagmula na gabado. Masyadong mula-mula, masyadong mula na pa. Kaya mga kodong mula-mula, as balong sa masoka. Jadi, isoon main naroho to kami turut berkita. Sian sudah direktur arisata. Jadi sinong namin to kamu dengan ya juntor. Sanain manyam sada kamu kapapahantong na dodo. Lima salarong may mga law pasay ari-ari na. Jadi kagilong namin to kamu kaya corona. Saya pas mahmotong lapapahantong amangon tu kemudian atas satu kinani. Jadi orang nanya tu kamu horani do. Rap merdus di roha kamu akan nama hamdi nama riboto seluruhnya. Lau pamarap tu negojon. Asa betul di mana? Masa udah dua beda tu tahu. Jadi si orang nanya tu kamu asa bergamen nanti yang di rumah bergamen yang di soto. Nungagayon amat tanah sobat do. Basta yung gabi mahamok po para nakarapo. Asa pinatiko kulong na sa pinatiko. Hindi na hamok po para nadugo mga lambat. Hindi mahamok na tapos. Jadi, nain pasahat to. Si Juliet na mga ano doon di ba sa tiklo. Sa isolo may nasa ato yan. Kung pasahat dami nung ano, akaring di na binubalik pa rin kataon. Basta yung gamba pakyaw mo. Ulu akan ako pa rin. Alayamang parang mga kochi.